Refresh with Nohprah Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor kimat minyapai mentasya Khubor na ke Jylla. Khasi Student Union neya unit hak Tarik Nohprah arajar posau kelapa ada gejing tho Secretary General Ministry of Ayush ke Sarkar Pedeng ban pinsngo logi santli kimat jing dawa hadim gi samla puli postgraduate kelapin long ada gejing ki sya thangan baklam put sngi hapo ke campus Jylla Medical College haneya Jylla. Kuai ke video ke belayo ring daki beriu halor ke jing syasyo usim ke hima nong minsau sim shim klasa priang hakini ki kendia sngi hak bala saki bagadon ke jingnya ke bajur hak office terekam jung usim ke yo langpi ke belalam syadu uput bagi pajbur ke njrong ti ya usim. Kakum ketelong Khubor belayo lum loong ba ke raja nadu kalpu atrik unai wieng arajar posau pada kadau ke betikena halor ke jingja umshim pat ala satya ban pentikena hendela subajur ba kelak bandai na gejing ba mios ngotho jingmut holagi kamsin char khadar jong ke hima. Hadin gejing yo jingtip bu Vice Chancellor jong North Eastern Hills University Professor Prabhashankar Shukla unwan ban shim tibyang jaga kam hadin bagalakot gejing shim shuti ke bakat sansingi kidikot ke khasi Student Union hapok gejing alam jung President usamla lambok star marngar kelet apahra hakerdop jaga ni skol ba ban pakang lenti yu Vice Chancellor. Kakin hul menteri jong ke Sarkar Jylla hak Tarik Nohprah arajar posau kelai jing menjur bentung yuba makbul lingdo suyam u officer Meghalaya Agriculture Service belasong than ban shimti yakakam Chief Administrative Officer jong Meghalaya Natural and Organic Farming Society for Livelihood and Innovation in Agriculture na kebentalai senam. Hak kejadian berkelar Pyrthei Khubor uba polling do bolong menteri berunang aiktin jangka Sarkar Jylla uliat hu uba kenhun menteri kala aju menjuru bentung ika kong Suzana Dirit Chong ka officer MSS belasong than kum ka registrar kam secretary jangka Meghalaya State Consumer Dispute Redressal Commission. Menteri Sarkar wakmi ia ketenat jengok kai Pyrthei uba polling do bolong ru nong aiktin jangka Sarkar Jylla hak Tarik Nohprah arajar posau uliat hu baga jingwan tuut kinong jengok kai Pyrthei syagani ke Jylla Meghalaya tahun usnam arajar posau kelakin jok palat khatsan lakmut. Ka Sarkar Jylla kelawat jingtip ia ke jingja ha Alive Again Foundation Rehabilitation Center kebadan hak Jylla Assam belapenya tu ba arup pasa hadin ba arnut ki kena ki balik syak sumar hakani ke jaka kelaklat no nakani ke sela Pyrthei. Kani ke jingja kalapin mi ika jingnya kenok markeliang bak ketmaktin hapdeng uba arup pesa bak Meghalaya Users Forum. Hak jingnya keran berkelar Pyrthei Khubor uba polling do bolong menteri berunang aiktin jangka Sarkar Jylla hak Tarik Nohprah arajar posau uliat hu bak Sarkar Jylla kelabetha ika Deputy Commissioner jangka East Khasi Hills District bentho shigi Sinchar District jangka Jylla Assam baniyo ika jingtip ke benya halor kani ke jingja. Kakin hul menteri jong ke Sarkar Jylla hak Tarik Nohprah arajar posau kelai jumenjur ya ke jing terwa jong ke Department of Revenue and Disaster Management pan penkelano ya ke jing penjalan haba aiwa ya ke jaka Sarkar na kelai posnam secondary posnam. Hak jing keran bakilar Pyrthei Khubor uba polling do ubulong menteri berunang aiktin jong ke Sarkar Jylla uliat hu baling ba ke jing menjur ke elementary kabelawan syakmat ba job ya ke jing tap tender kelas pen khamti banshna thamai ke hotel Orchid Polo ya ke bawan sepen kelas ka 4-star hotel. Kinoyalam jeng North Eastern Hills University Student Union hak Tarik Nohprah arajar posau kelapin bena bakin ailat no ban plebiang yaki kamera kelas hadir baka pulih putih hapo ke skol ba nehu kala deko la shi benai kinthi namar ke jing penlong jeng nehu su yaki jeng ki sya thangan baklam put sngi bala krishan da ke KSU nehu union bandawa wengkam yu Vice Chancellor Professor PS Shukla. Menta baginya pai Syekh Khubor nagari. Ka Mamata Banerjee mintirang ba jong ke Jylla West Bengal kelakin tu ya ke UN bakan tu kelar ya ke jing jong ke Bangladesh batla terwaru banbu iki buat penek ya ke jing sok. Kelakin tho ya ke jing sengap jar jong ke Sarkar Pedeng bat kelapin pau baka keloy ban ai jakasa iki petwer da Bangladesh lada ailat. Ka Jylla Manipur kelapin julor palar ka khandaya jar shispa lai pusan ekar ki jing tung popi bian nadu usnam alaja khatnyo.
Ketma persya ya udrak jang Jylla kala kurup ru ya dawai pen buat besyong dor hadu de poja klur tingka. Ka jengrap yu popi kelahir 100% apa dengan usnam arajar powai arajar polai. Ki pulit penyat kali jong gaguragram lalum shipho point Nohprah klur tingka ka kuna naki iwe point sapundo lakngot kinong pen kenyan hausnam arajar posau. Kijing pen sengau thok pat ba bat kijing pen jari kebakam perking ketemuan pen bahaya kijing shengan kesurak. Kijing ki jang kinong rap hajan kapo Delhi Noida kila pen thot ya kelet kawan nama kijing khang lenti bat kijing pen kala lenti kila pen long ya kijing khapnya ha kijaka bakongsan kom ke DND flyway bat ka kapo Jylla. Kino ya ki kidawa ya kijing kular MSP bat kiwe kijing mentoy da ka bakular ban beteng hadu ban pendap ya kijing dawa. Khubor jong kaan kin thop ya ka Rapid Action Force kila khang lenti ban khang lat ya kijing ya pat ba jong ki sha parliament. Menta baginya pai shiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka jengher thma jong gile no balayalam da ka hayat Tarik al-Sham kala pinjur ya kijing kenat ha Syria ha bagi thma kala ke ha Aleppo Idlib bat Hama. Kini gede kijing her thma ka behe tam na do usnam araja khatn reu ha ka bagi le no kala kurup ya kijaka bakongsan bat penlong ya kishipai Syria ban thombor persya. Ke Iran bat ka Russia kala penpau ya kijing Kershan ya ke Syria. Ka Iran kala kenno ya ki bor bari kum ke US bat ke Israel na ka benta ka te kijing kulmar bat kala khot ya ki Muslim me kenya trelang. Ka Jordan bat ke Iraq kala pins kambyang ya kijing kular jongki ya kijing telli bat jing shongshan jong ke Syria da ka pen kesan ya kijing trelang hakat han persya ya kijing le dan bor. Ka UN kala kintu ban sange ya siat no mardor da ka pen pau ya kijing jongki beriu kijing syak pen kenria jaka bat kijing syak pen julor jong kijing tei. Ka Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council kala pendram ya ka mukut duma lamler persya ya ki nyu phongut kinong ya sat an ret pat bat arngut kinong thok Khubor hachi tagong. Kala penya dai ya kene ka mukut duma bat kijing persyang ban pendu ya ki Khubor halo kijing keno pin ki win ya uling do jang ka ISKCON uchin mong Krishnan Das. Ka council kala kintu ya ka sarkar bakali ban wengno ya kene ka mukut duma bat ban pelat no ya ki besyakem. Ke ISKCON Kolkata kriya thuk ru bala kem ya arngut kimong bat lakin no bla thombor ya ka center jongka ha Bangladesh ke bla nang penjur shu ya ke jing pen kolmar. Ke India kala pen pau ke jing sngo kya lo ke jing ki jong ki jing kran ben ba ke jing sha thombor persya ya kiret pat ha Bangladesh. Ka komiti badan sangut ki dikhon ha ka bala ya lam da general jong ka US Jasper Jeffers ban buddin ya gajing sange yasiat ha padang ke Israel bat ke Hezbollah ha Lebanon ke bas dang hapo so prakenta wada padang gajing ete kular ki jing her thma jong ke Israel ya ka than shathe jong ke Lebanon ki dang yai beteng ke pen khen ya gajing sange thma ka jing kenat ha padang ki jat nyam ha ke district Kuram jong ka Pakistan kala penyap ya shispa aku sangut bat mensau pala shispa nyo pongon ha ka bagi jing kenat kidang yai beteng wat ha pedeng kijing persyang ban sange yasian ka jing kenat kelas dang hadin kijing thombor ka syirkhei hakikali get nolek nawan ka bala penjur ya kijing kenat bat ka bala wanra ya kijing duna ka bajur ha ka tai ka than Presiden ka Russia Vladimir Putin unsawan sya India ha ka pasdang jong usnam arajar posan ha ka jing khot jong menteri rang ba do kari Narendra Modi kani ka jing wan ketemu ban pins cam ya ki jing day ha ka kam ya dari ka boarding ba ka khayi pateng ha pedang ki jing ha ka Pyrthei on sepen bet ya ki Tarik house number 1 ka Social Democratic Party jong ka Romania dalam khamat ya ki election parliament da ka ba 100% ki vote man ka exit poll hakmat ya ke AUR bat ka PNL ke betrelang kinong tha vote kira palat ya ka san pulai persen ke bakhambun ban election baladap kishipai blakershan da Turkey lahir thma ya ki jaka palabat da ki kat ha Aleppo ha ka ba la pin kerpang ya palat arlak ngut ki ke Syria ki jaka bakongsan kentup ya ki Tel Rifat kla shakne ke pin long ki jinga ki pat ba jong ki Kurdish ke Israel ka thombor ya ki thong jong ka Hezbollah ha Lebanon da ka boong ba ka la pin khen ya ki jing sange yasian ki thong ki kin thop ya ko ke ying mini ka bla kin no bla pendon kam na ka benta ban le ki kam thombor ka France kala maham ba ka jing pin khen byang kala ban pin thot ya ka jing asuk ka batalat tigitu ki logi Khubor hakimat kimat khublai